You just come anyhow. Hallelujah. Welcome you. Prepare. Why do you argue? Why do you argue, dear brother? He prepared. No matter how they are, he prepared. So how do you want God to?
God starts His mission within you. kandi gitangira umurimo ndakikirangiza umurimo. And He's the one who ends the assignment. Niyo mpamvu tuvuga ngo ni alfa na omega. So He is Alpha and Omega. Niwe tangi. The start and Ni nawe herezo. the end. Ku giti cyawe n'itorero. On your own personal time. Ubyanjye n'ubyanjye. You like it Wajya or hano not? turi mu bushake bw'Imana. We are in the Wajya will hano of turi mu God. bushake bw'Imana. God Imana is yari the will ibizi of God. ahantu uzajya ugaburirwa. Where you all be fellowshipping in. Turarya ibyo kurya bya Amerika ni byiza. We yes, you're feeding on Ariko hari ibyo the kurya bituruka meat afite kurangabura afite n'abakora how He serves. Haleluya. Mwene natwe muziki wawe ndagira ngo dushime Imana yuko yatwitayeho. Imana ishimwe kandi ihimbaze. Haleluya. Mubona ari ibintu bisekeje. Mbona ko bikomeye. Yaba dayimoni yaje rero ntazakubwiye ngo ariko uriya muntu kuko n'ubu ikinyarwanda kitameze neza. Why I say that that person's his Kinyarwanda is not that quite well. Ikinyarwanda se n'inyigisho n'amavuta. Is it Kinyarwanda? Ikirundi n'inyigisho n'amavuta. Is it Kinyabwita ni kwigisho. Umuntu uriya ko wageze mu ndamukunda yavuga Kinyarwanda kiwabo. Ntabwo ari amavuta ariko bavuga ni ku giti cyane. Ari usanga wigana indavuga ariko umutima wacu ko ntabwo ariko bikashimisha kuba umuntu tutumvikana neza mu rurimi utabivuga utabivuga mu mugenzuka ukabaka urumva ni mwene tatu. Amen, amen. Kuko indimi zose because all languages nyir'uguhanga indimi ni umwe ni umwami wacu Yesu Jesus Christ. Auteur de langue. Ata. Auteur de langue. The author. Auteur de langue. Of language. Umwe ni Imana yacu. Is one. Jesus. Wavuga gutya wavuga Icyongereza wavuga Urukiga Runyankore wavuga Uruki ibyo ngibyo nta kibazo. There's no problem. Hari ururimi tuvuga. Hallelujah. Hari ururimi tuvuga. Urwo rurimi tuvuga. Haleluya. Uwiteka ashimwe kandi ahimbaze. Ariko abantu babivuga. Haleluya. 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 Abantu b'abagabo mais tu sais, il y a des diplômés là-dedans. À la maison, on va faire des diplômes. Il y a des ingénieurs là-dedans. Et comment? Est-ce que vous voyez les territorialistes? Pourquoi? À la révélation spirituelle, à la révélation intellectuelle. The revelation of the Holy Spirit and intellectual revelation. Sasa no, intellectual revelation inakubwira Revelation ese Imana that God is God. revelation Yeah, intellectual revelation. Imana tuzi That God knows. Imana tuzi. Est-ce que c'est donc prier chaque minute, chaque jour? Est-ce que c'est nécessaire? Why? Every Est-ce que c'est nécessaire de prier chaque minute, chaque heure, minute, chaque jour? every day. Non. Est-ce que c'est nécessaire? Dieu est grand. Dieu est grand. Vous comprenez? That is intellectual. Imana yakomeye. Dieu est grand. God is great. No, mubona ubwenge kubwira. And that is Kuba Satani ni mubi, kuko Satani atanga
révélation intellectuelle. Because the evil gives the intellectual revelation. Arakubwira Imana urayikinisha. Buri kanya urayisenga urayikinisha. Urayikinisha. Niko kubwira. Ariko se mbere zakurikira. Ijambo ry'Imana rivuga ngo turi abana b'Imana. Njyana umwana wa Paul nijoro ararira bakamuzi. Na nyuma y'isaha akarira bakamuzi. Nyuma y'isaha bakamuzi. Yesu arafundika. Abo bakamuzi. Natwe turarira imbere y'Imana. Natwe bigereye ko akorera. Abana b'Imana bararira. It's foolishness. Oh, your greatest. Ariko twebwe icyubahiro cya mbere ni ukubana w'Imana. Baratuzi azi n'amazina yacu. Niyo mpamvu rero twese nta muntu wizanye hano ngo garuka ngwino nkurikira, Petero nkurikira, Pawulo nkurikira, Mariya nkurikira, Madalena nkurikira. Amen. Amina. Yutagenda. Judah, go. Yutagenda. Yes. Genda Yuda. Niba n'umugore wawe ashaka n'umujyana. Nta kibazo mugende. Imana itugarura, Imana ituhamagara niyo yirukana. Nah.
Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Praise God. Abatayizi. Yes. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Glory. Amen. Praise God. Amen. Yeah. Hallelujah. Amen. Our time. That's right. Twala wenye vitangaza vya ulimwengu. Amen. Twala wenye kuwako kwao. Twala wenye kama kwani. Twala kuwaje. Hallelujah. 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 Amen. That's right. Praise God. Hallelujah. Oh Seigneur. Merci beaucoup pour tout ça. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen.